KARBI ang Tenmes Council CM pen KARBI Korpo rong marjong community hall kang pupon. Hauragat ontiron arong along chutun chudang ages kiron. Bogojan CSC conference hall along ayamay kang ni. Kardon, KARBI Primetime News Abirta Tanbang Nili, Tari Chisong Teron, Non-Birtang Tonpen, Arjake Tam. Di Pusiarlong Jonalong KARBI Korpo, Rong Marjong Community Hall, Paikuni ni Paiketom Arni, KARBI Tenmes Council CEM, Tuliram Rong Hang Arideng Pen, Ing Pupon. KARBI Korpo Rong Marjong Community Hall, Kang Pupon Amayalong, KARBI Tenmes Council Chairman Horen Singh B, MEC Mongol Singh Timong, KARBI Rong Asar, Amay Pu, Don Sing Rong Hang, KLNLF Amay Pu Pidili, KLNLF Konchun Bang Thong Teron, Rong Arak Pen Kiling Lindok, Sarlong Timung Pendang Lok Ongdung, Kachup Hapon Aluhiatum Chitong Dun, Aluhi Sarpo, KARBI Tenmes Council CM Rong Hang Pen, Mayalong Kejay Pon Ki, Kivangji Surihini Rakrenar Kebaningkan, Aprang, KARBI Lapen West KARBI Ahawaralong Community Hall, Chek Pelang Pen Kim Kerang Pon Anta, Semen Tin Pensi, Kim Rang Pon, Patang Pon Lapo Pusi Jai Pon. Hauragat ontiron arong along Paikuni ni Paiketom Arni, Pradhan Montri, Ujwala Yojana Kitun Kidang Iages, Akejoy Pen, Rong Arada Tumapan Kiranasai Kideng. Poriwartan Sorkar Pen Kidukdet, Rong Arada Tumapan Kitun Kidang Ages, Akejoy Pen Kiranasai, Padopon. Puloni Gas Agency ang Kang Kido, Arong Arada Tumapan Silabang So Gas Kiron, Asai Padopon no. Pradhan Montri, Ujwala Yojana Pen Kiron Pon, Chutun chudang iya ges, KARBI Tenmes Council EM, Konsing Rong Piahin Pensi, Paikuni ni Paiketom Arni, Anarlo por Pai Kresia por Pen, Ing Pupon lo. Nonamat Bang Thong Kep, at Tumapan, Ges Ron Pon lo Pusi, Birta Ripon lo. Paikuni ni Paiketom Arni Tili Ketomapor, Bogojan CSC Conference Hall along Bogojan Block Level Task Force on Intensify Mission, Indradhonus Ayamay Kangni. Mayalong Magistrate E. Bemtol Chana, ECS, Pen Kachepempo Mayalong, SDMON, HO, Dr. Tanuja Bhorali, Dr. NC Day, Dr. D. Gogoy, Dr. JP Karketa, Dr. Sekhor J. Bhuyan Lapen, SGB, NGO, Mahila Samiti Hehuyatum Chetongdun, Mayalong Chetongdun, Dr. Atum Pen Non, Malom, Ason Sonakiso Pen Kachepejok Japan, Kadogawe Cheto Pak Pen Si Klem Nang Ji. Lapen la so Sailong, Non Kivangji Paikuni ni Pai Trok Si Pen, ni Pai Krepli Arnian, Hiti Roya Parman, Kachirok Tokasai Denglo. La si hala so Arni Tame, Kachirap Kachetodun Japan, Kachuning Rialam Theta, Than Ponsi, Mai Misen Pen Pachun Ponlo. Nomalom so por Pandi na Parman, Birta Mington Poniksene. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, KARBI Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to Hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa.
One beautiful package of L'Oreal Hair Spa, Manicure and Sahanage Normal Facial only rupees 1,190. Girls, hurry up, the offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo Pipotot Bertalong Wang Tulum. Number 24 Deopani MEC constituency Kang Upper Deopani along Deopani Alang Roy Kidamtang Arni Malom RV Kejangpen Lang Kitia Jok Rat Kacheling Adolong Langpon Pi Plain Lo La Sopen Api Cheklo John Tom An Playing Data Pita Madu Kitigeding Atumta Kasalam Pijapan Matawang Videt Lo La Sojo KARBI Student and Youth Assembly KSYA Bogojan Regional Committee Lapen Upper Deopani KSYA Tumpen Chelangsi Kasalam Pon KSYA Bogojan Regional Committee na Pendeopani aro KSYA tumpen chelengsi tong sekot ka cheleng Japan chekatulong selampia sai kedeng paikoni ni paiketom arni nerlosuni klempen patanguni detlo lesonon ninian ba klempit husi patang bipo pusi KSYA BRC amai pusarong teron Game and Sport chunbang edison lekte lapen apar deopani KSYA aro amai pu release on Tiso lapen dihim renbang holding tok bia tumpen pachini KSYA atumpen isi ningto kalam the kachipaklangke apar deopani along arjading kloipen badu kethegiding atumta kisung kerapcha phan kingkam chejordam wangve lasi local emisia mata lahai rada kesung aputhak kilang kapaching bar lapen kilang kepangkre alam ningduk lopusi chethan athi apar deopani inglong pen suri suri aradatum arni wangta thoi nangsun Amparta school ke Charlie aw sumaratumta doo lahay matha nangji papodlo pata ningje Borpathar Police Station angkang phaikoni ni phaike thom ada porphai kep malom upper deopani ke damatowar adu ke cake along bite home ni kachetong ajok inu thanbang balipathar asor nisaram timung adimalong mat apran damjuilo Lapen banghini biren hanse ahem lahorijan lapen songja rongpi ahem japrajan atuma hearing tang rakpen arengahu solo arengahu kiso tuma phanon
Bogojan CHC along kisu langpon bom lang. Seta biren han siapan ke Dimapur an kisu ke paklang dam nang japan chepon nang jipusi pulo. Lason dak tag Bogojan police station ang kangalong arni kang sampor pai popor malom. Inut au korjan Lolita Hemrom sai ke klempen hem kachedam bomahot. Ihuma bait kapachat hektik kapatong ajok ahiring tang rakpen areng hu solo. Bogojan CHC along kisu kachilang Japan ponlo seta dake un ilu po ajok Dimapur pachepon tulo. Non kisu abang kiti kereng pensi chesong bom lang pusi birta langle. Pini KARBI Primetime News abang kelapon si Kangton Poniklo lai bom the cut news channel to meet help me kurang tu.